Алия Апай Котлова. Алия Апай, как дела у вас? Отлично. Готовились? Очень долго, все лето. Костюм шила, постановку сделала, отработала, тренировалась, готовилась серьезно. Если честно, я уже хочу во второй боик пойти в следующем году. Даже если и проиграю, выиграю, мне все равно хочется. Уже внесли в мое сердце любовь к этому конкурсу и к башкирским танцам, башкирским костюмам тоже. Очень радует, очень радует. Я очень рад, что вы в таком боевом настрое пришли на второй тур. Боевой, точно боевой. Желаю вам успехов. Рахмет ага, сахна төрөһөҙҙөкө. Байыҡ бәйгеһенең беренсе миҙгелендә Әлиә Ҡотлоева Мөғлифә Бейеүмән сығыш яһаны Өфө ҡалаһынан. Әйҙәгеҙ хәтерләп үтәйек әле. Бөгөн ул беҙгә үҙе ҡуйған бейеүҙе алып килгән яугир ҡатын-ҡыҙ. Рәхим итегеҙ. Бейеудің исеме Яугир хатын-ҡыҙ, то есть воительница, да?
Мына биюдә батырлык, горурлык, шундай вот посадка, осанки вот этого не хватило. Танец не открывает, не раскрывает вот это вот. Получалась стилизация башкирского танца. Мына күлмәгегез, мына нейдің астынан күренеп торырга тиеш түгел. Салварыгызда килгәндә, ул салвар аягыгызды күрсәтергә тиеш. Ул һезнең салварыгыз галифе кебек һезгә отышлы түгел. Бию яһәтенән әйткәндә. Бию яһәтенән моны һикергәндә, ниткәндә хәрәкәттәр башкортса мин күрмәдем дөресен әйткәндә. Үзегез өчен кайдалар хистәрдә нитеп йөренегез, тыпырдагыгыз юк, тыпырдау булманы. Бында мына композициягынан караганда мына композиция шул хәтле мына сәхнәне вис мына толтырып тора ебет. Бею икенчене хайлар кирәк булган. Бу күбенсә ансамбль бей торган композиция дип әйтәм икән. Мына тагын бер харау киемдә үдегез тектегезме? Я сама. Шул чертеж буенча тектегез инде, по чертежу. Нет, это я как предположила, что сами из головы 17-18 век, возможно, такие могли быть у женщины, или даже, может, еще раньше. Аны көй шәп. Көйі шәп, әмма ләкин ул мына ул көйгә икенче бию кирәк. Бында ул бер генә йөрүне сәхнәне толтыра алманы. Яугир катын кызды күрһәтә алманы. Һеҙҙе күреүемә шатмын, ни өсөн тигәндә, сөнки һеҙ тырышһығыҙ. Кейемгә килгәндә, һеҙ ҡайҙандыр өҙөп, йолҡоп тигән һымаҡ йыйылма образ алғанһығыҙ үҙегеҙгә. Әммә ләкин киләсәктә мындай күренеш булмаҫҡа тейештер тип уйлайым, ни өсөн тигәндә, сөнки барыбер ҙә яугир ҡатын-ҡыҙ булһынмы, беҙ башҡорт амазонкалары тип тә ишетәбеҙ бит инде. Бейеүҙәр, клиптар ҡарайбыҙ, һәм өйрәнелмәгән әле архивтар бар бит, күп аны шулар. Эйе, мына унда кәпәстең осонда булған ҡойроҡто һеҙ Айдарканы ҡуйғанһығыҙ. Айдар ғынайым тип, ул бит ер егет өсөн йырланмаған, ул ана шундағы булған ошо ҡойроғо тураһында бит инде. Анда үҙҙәрен дәртләндереп, ысынлап та аныһы бардыр. Мына түшегеҙгә биләүесте шыртәңкәнән эшләп, ул кольчуга, ул защита ниндәйҙер щит һымаҡ формаһында эшләүегеҙҙә һаҡалды хәтерләтеп тора бит, мең ырыуы биләге артҡанан арҡалыҡ төшкән бит инде. Ғөмүмән мында йыйылма образ шулай уҡ һеҙҙең попури, ниндәйҙер современная пластика, современный ниндәйҙер хореография ҡуйылған бит инде, үҙегеҙҙән алынған. Был тырышлығығыҙ өсөн һеҙгә афарин, әммә ләкин был байыҡта үтә торған бейеү түгел. Знаете, Алия, у каждого певца есть своя песня, у каждого актера своя роль, у каждого танцора, сольного танцора, да, свой танец, исходя из его внешних данных, исходя из его внутренней энергетики. Я скажу коротко, Алия. На первом туре, конечно, вы мне больше понравились, но это не ваш танец. То есть он не идет от вас, из вашего нутра. И поэтому немножко веет такой уже прямо огромной самодеятельностью. Любительством, понимаете, о чем я говорю? Не в плохом смысле слова самодеятельность, что это плохо. Ни в коем случае. А вот именно любительством. Именно только желанием станцевать этот танец. А во всем остальном, конечно же, вы большой молодец, что вы так хотите. Вы сами шьете, сами придумываете, сами ставите хореографию. Но все, что я могу вам сказать и пожелать вам только удачи. Йөкмәткеһе буйынса барыбер беримәһе бар, беримә мине эләктереп алды. Мин аңлайым, Әлия бейеү менән шөғөлләнмәне, уҡымаған, но ул күренеп тора, телевизор, YouTube, там интернет селтәрҙәренән движениялар ҡарап, үҙе тегенән бынан хәрәкәттәр алып шуларда йыйған. Баймаҡ Ирәндек ансамблендә движениялар булды. Гранжете, унда классик бейеүҙәренә ҡараған. Ҡара юрғанан. Әйе, бына булған хәрәкәттәрҙе йыйған, но был бейеүҙе, әгәр дә мин уйлап ҡуйҙым, профессионал бер ҡыҙ башҡарһа, ҡыҙыҡ күрер инде. Әлиә беймәгән ҡатын-ҡыҙ, шулай грамотно барыбер йыйған движенияларҙы. Дело в том, что я когда шью костюмы, вот шила, по крайней мере, читала, изучала историю Башкирии, когда я узнала, что башкирки тоже ходили на войну. И вот тогда меня, видать, зацепило, и я почувствовала, что это что-то мое, потому что, в принципе, в детстве я всегда такая спортивная, да и сейчас тоже поддерживаю спорт. Захотелось показать, что любая женщина, в принципе, она на все способна, и она может быть и воином, и может быть домохозяйкой, и может быть королевой в своем хозяйстве.
у нее очень много талантов. Главное Мы только... без вас знаем. У нас Да, тут да, за да. И примером вот ходить не нужно далеко. Мне хотелось показать в танце, что женщина, она может, даже вот слабенькая, хрупкая, но она сможет справиться и даже может пойти на войну и наравне с мужчиной воевать. Тәүге һандар биюде сәхнәгә сыгарусы Алиянең үзе өсөн шулай ук яугир бию өсөн. Икенче һандар биюсе өсөн. Ду рәхмәт, һез баяктан төшеп калаһыгыз. Вы в наших сердцах, мы вас ждем. Ладно, на следующий год. Рахмет. Хөрмәтле телевизор караучы дуслар, бына кешелектең фантазияһы безнең халыктың шул тиклем киң. Менә мин шатланам, куанам, кала мөхитендә телде белмәенсә тарихты өйрәнеп, тарих аша биюҙәр сыгарган замандаштарыбызга. Бына әле сыгыш яһаган Әлия Ҡотлоева шундайҙарҙың береһе. Әлия беҙҙең баяҡтан төшөп ҡалһа ла, ул ошо яугир бию менән беҙгә һеңеп ҡалды. Беҙ уны һәр ваҡыт уйлаясаҡбыҙ. Шулай бит, Әлия һымаҡ сағыштырасаҡбыҙ. Шундай биеүсе буғайны бит әле, шулай бит әле тип, ул барыбер ниндәйҙер кимәлдә үҙенең маҡсатына иреште. Сөнки жюри ағзаларын ул нимә менәндер йәлеп итте. Алып барыусы булараҡ, ойоштороусы булараҡ, минең күңелдә Әлия Ҡотлованың исеме ниндәйҙер кимәлдә йәшәйәсәк дип әйтәм. Бына иң мөһиме баяҡта бәлки ошолор да, ҡәҙерле дуҫтар. Беҙҙең күңелдәрҙе яулау түгел, ә һеҙҙең ошонда сыҡҡан ижади ҡөҙрәтегеҙ, ижади көсөгөҙ тәьҫир итеүегеҙҙер. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы Әлиә апайыбыҙ финалға үтмәне. Ҡайғырмағыҙ. Не прошла. Сама постановка, может быть, хороша была, но больше именно подходит для коллектива какого-то, не сольного. Или для исполнителя не моего характера. Как вы сказали, вы художник. У художников есть одна очень хорошая фраза «я так вижу». Да, кстати, действительно, возможно, так и есть. Но я ищу себя, я так получается, что у меня такой опыт приобрелся, что я поняла, что это немножко не мой путь, как они сказали, это со стороны ведь виднее. А если я ищу себя, мне помощь учителя необходима как раз. И вот они, как учителя мне оказались, которые подсказали, что надо, может быть, чуть-чуть в другом направлении пойти. Это очень большой опыт. Я желаю вам успехов и никогда не останавливайтесь, всегда идите к своим целям. Спасибо, рахмет. Байык дауам итә.